ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ ҳаст баъдон Toyota Corolla ҳаст ки соли барои 2011 соле ки полни худ вагони саистани бензини холия абё мотор 1.8 литра коробкаш автоматай саистани мошин мегад беҳтарин дарунуш люкс. мошин мегад 4 та балонаи пачка, 4 та диска, 4 та электропакет, кондиционер кор мекунад, хоб мултирол дорад, мебелни салон кожни мегад. мошин мегад бениҳояти бад тоза астай, ягом расход, ягом меличофа корам надорад. мошин саистани вагони мошин напанава мегад омада аз пеш бинен бе ягом расход. нархи мошина мега 85 000 сомонӣ мега бо кор, яъне ки бо савдо мешавад. бисёри бад не камтар савдо ҳам мекунем мега соҳибуш. ҳама чош кор мега датчик пачик, центра замок, кожни салон, мебелни мошин мега люксай тоза. 85 000 сомонӣ мошин бошад. дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерашон мегафонай кор мекунад. тоқа одамони харидор мега занг занам, беҳуда мега нороҳат накунад. марама тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Toyota Mark II аст ки соли барои 1997 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё мотор 2.5 литр гуфтааст, коробкаш автомат. мошина мега сайсаш нахаду. то моҳи марти 2022 мега ҳуҷҷат дорад. хулоса мегад мошин нахаду аст. 4 балонаи нав аст мега диска, электропакет, кондиционер ҳамаш кор мекунад. ҳамин як дона сурат дошта. хоб мошина мега срочно аз сум дар кора бо нархи арзон мефурӯшем. 18 000 сомонӣ мега бо савдо ҳам мешавад. инашам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. савдои холиш мега дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. мошин нахаду. ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамошро наистагӣ, нархи мошин 18 000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат тамос гирен. аз шумо хоҳиш меомад лайкҳои бепултон нагузоред. агар имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар васаби мо подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ВАЗ 21015 аст ки соли барои 2002 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё мотор 1.6 литри простой, коробка механикай, мошин мегад нахаду ҳолат. краскаш мегад навай, 4 та балонаи средни 60% дорад, мотор инжектор. мошин мегад 100% хай меличофа камтар кор дорад мега як ҳуҷҷат мекунем мега ҳам хел коро дорад. 4 диска, 4 балонаи 60-70% дорад. хоб срочно пул дар кора мега мошина 10 000 сомонӣ мегем мега бо арзон ҳам мешавад. омада аз пеш бинен маъқултон шуд бо ягон арзон мекунем. камтар меличофа кор дорад мега 10 000 сомонӣ. инашам дар шаҳри Душанбе қарор пойтахт. номерошро мегафонам. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат тамос гиред. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумотро рӯй кунед, рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Mercedes-Benz C-Class C соли барои 1995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё мотор 2 литр гуфтааст, коробкаш автомат. сайстани мошин мегад нахаду беҳтарин сайстани. мошин мега ягом расход надорад мега соҳибшон ҳамин хел гуфтай. радной краска серебрити, 4 диска, 4 балонаи 80%, электропакет, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мегад нахаду. нархи мошина 35 та гуфтесиам бо савдо ҳам мешавад. омада аз пеш бинем. 95 сол 35 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошро навистага аст марҳамат тамос гиред. тоқа одамони харидор, тоқа сум мегад алиш ихел чизо намешавад. номерошро мегафон марҳамат тамос гиред. агар шумо ягон мошин хар бошад дар комментари нависед кадом марка, кадом солош. мо албатта мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем.
ماشین فروشی نوبتی است برادر اوپل وکترا است که سال برای 1995 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی موتورش برادر یک 8 لیتر گفته است کاروکاش مکانیکه حالت ماشین میگه نخرد و اینا میخیل سایستنیه. ماشین خیلی مویکا نکرده صورت گرفته اینا میخیل سایستنی میگه نخرده است اینا میخیل خوبه میگه اومده بینین از پیش نرخ ماشین میگه 17000 سوم گفته است یعنی با ارزان هم میشود 95 سال توزیع است. اوپل وکترا در کوزه خچبک شهر 17000 سوم با ارزان میشود ماشین قرار دارد در ناحیه شهر توز برادران. با کدام شما اگر معقول خریداری باشه اگر معلومات چای خوی فهمیدن اینا نمرشون تیسل نایستگی است تو خودمونی خریدار میتونی که از این رقمو پورا معلوماتش گیرین. لایک و بپولتون از شما خوش گذارین و امکانات باشد نوارا پول خود در چیزی که میتونین پدیدسازی کنین. واتساپ ایمو چیزی که نباشد پدیدسازی کنین. رحمت برای دستگیری همتون. ماشین فروشی نوبتی است برادر اوپل آسترا اف که در کوزه سیدان سال برای 1994 سالی که بنزینی خالی میگه چون گاز دگی نیست. آبی موتورش یک 6 لیتر پراستوی کاروبکا مکانیکه سایستنی ماشین میگه بهترین سایستنی موتور میگه یک 6 اینژکتور میگه ماشین میگه 100% گاز دگی نیست. بالونای پیش میگه پاچکا بالونای اخیر میگه 80% اکیلومتری نو краскаш мегад тоза салонам тоза магнитофон самвуфер документош мегад бучидагӣ тоқа вариантҳои сума мегад срочно мефурӯшем бо нархи 26000 сомонӣ мошин мегад масъала намехӯрад масъала дуд намекунад михел маълумоташам гуфтиянд нархи мошин 26000 сомонӣ арзонтарам карда мешавад омода аз пеш бинед 4 диска дорад. хоб номерашон мегафон аст бародарон ба кадоми шумо маъқул аст маромат тамос гиред мошин бошад дар пойтахт شاید دوشنبه قرار دارد کدامی که میخرم میگه ارزانتر میشد مرحمت. هفته ماشین فروشی نوبتی است برادر تویوتا لند کروزر است که سالی برای 1989 سالی که بنزینی خالیه. آبی موتورش 35 لیتر گفته است کاروبکاش مکانیکه ماشین میگه در حالت خوبی میانه سردنی قرار دارد. خب برادر ماشین سوزه میگه نکی خیلی که уже های نکردیسیانشه 89 سالی که در تویوتا لند کروزر اینم خیلی سایستنی سفید رادنوی ویشنوی اولوشگی خیلی ممکن اگر ملیچوفه کار داشته باشه خطور میکنه اینم خیلی سایستنی نرخش ارزونه 17000 سومونی میگه با ارزون هم میشود در نوعیه کنی بودم قرار دارد نمرشون تیسل یعنی که 111 سر میشود. با کدام شما اگر ما بودم معقول باشه در رقمشون نایستگی است میتونه که کم بودیشه همشه با یک بار دیگه از سویباشون انیق کرده گیرید مرحمت 17000 سومون با سودو هم میشود. شما دم اگر هم خیلی ماشین مایده ماشین برکاش خونه زمین کوارتیره چیزی که برای فروختن نباشد سرعت معلومات آدرس روی کنید ما رقم میگذاریم. هشت ماشین فروشی نوبتی است برادر با تگاس اوپل آسترا اف است که در کوزه خچبک سالی برای 1994 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش برادران автомат мега соҳиб бош яъне ки коробкаш мега автомат соҳибшон ҳам хел гуфтае. хоб 4 та калпак дорад 4 та блонаи 60-70% салон тоза раднои краска мошина хаду микрофон ҳамаш кор мекунад срочно сум дара кура мега мошина нархша 25000 сомонӣ гуфтиянд бо арзона мешавад. тоқа вариантҳои сум мега соҳибшон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ омада бинед мега арзона мекунем 25000 сомонӣ дар шаҳри хуҷанд. با کدام شما که معقول است نمرشون تیسل مرحمت تماس گیریم پورا معلوماتای پورش فهمیده گیرین بسیاری بعد گام نمیذاریم معلوماتش پورا دادن که فهمیده گیریم برادران لایک را مونه دریغ نداره. ماشین فروشی نوبتی است برادران دایو تیکو است که نام خیلی سویت سینی سال برای 1997 سالی که بنزینی خالی سوزش وریش آبی موتورش 1 لیتر گفته است کاروبکاش مکانیکه سایستنی ماشین میگه بهترین نخدو ماشین میگه اکونوم دیم خیلی سینی سویت حالتش اینا میخیله میگه حالتی نه زورای نه بیزه برای میخی حالتی سردی میونه سایستنی 4 تا بالونای سردی دارد 4 تا دیسکه های خودش سالونش هم توزای اومده بینید میگه صاحبشون نرخ ماشین میگه 10500 سومونی گفته سیان با سودو هم دارد یعنی که آدمی خریدار کتی میگن معامله میکنیم سوم دار کورا میگه صاحبشون
ин мошинам қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз бародарон. номерошон мегафонаи 10500 сомонӣ дар ноҳияи шаҳри Туз. ба кадоми шумо ки маъқулай харид доред марамат тамос гиред. мошини фурӯши навбатӣ ҳаст бародарон ваз 21099 ҳастае ки светои селебристи мошинои молодежни соли 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. хоб объем мотор 1.6 литр гуфтааст. коробкаш механикае. сайстани мошин мегӯяд нахаду созае. мошин мегӯяд аккумулятори пачка дорад. мегӯяд 4 балонаи 70% мегӯяд соҳибуш. мошин мегӯяд мотор коробка 100%. ин ҳами хеле ҳолатае мегӯяд ҳолатҳои чӣ хеле гумна безебна чи средния мегӯяд созае. серебристи сведен хеле металлик. нархи мошин арзонае. нархи мошина 6500 сомонӣ гуфтаанд, лекин нашуд арзон кадан дига ягон маълумот надодиянд. нархи мошин 6500 сомонӣ мошин бошад дар территорияи шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. агар ҳамин мошин савдо нашида бошанд, нафрохта бошанд, метавонед ки шумо харида гиренша, барое ки ин мошин дина уже дар реклама баромада буд, дина пешниҳод шуда буд. мумкин ғайра мо боям кази гадам реклама када бошанд. ба кадометон бардор маъқул аст. номерошон мегафон аст. марҳамат мошинчаи арзон метавонед дига маълумотҳоша гирен. агар шумо мошин хар бошед дар комментари нависед кадом марка кадом модел, мо мошинаи гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. мошини фурӯши навбатӣ аст бародарон ваз 21006 молодежни ҳастае ки свети сиёҳ соли 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. хоб объем мотор 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби средни миёна қарор дорад. мошина хай мойка накарда чӣ накарда сурат гирифта таги барф дай. мошин мегӯяд дар хона хубе ҳолати соза мегӯяд нахаду ҳолати миёна мега соҳибшон. раднои краска 4 балонаи простой салон шамсода мегӯяд. нами хел сайстина. нархи мошин мегӯяд арзон капек 4000 сомонӣ мега бо арзона мешавад. мумкин то 3000 сомона ёки 3500 сомона гирем. арзон мекунем мега конкретна омада аз пеш бинем мега хай маъқул тоншид мекунем метием. 4000 сомон мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод тарафи хуҷанд мешавад. ноҳияи Зафаробод бародарон. номерошон номерои тисела ба кадоми то ки маъқулад тоқа одамони харидор тамос гирем. мошини фурӯши навбатӣ аст бародарон бояд тайга аст. ваз 21099 ҳастае ки нам хели светои нам хели зелёни нам хели чӣ хели дидеснехто светча. хоб соли 2006 сол гуфтагӣ аст ки бензин газ ҳардаш мегӯяд кор мекунад. объем мотор 1.5 литр инжектор коробка механика. сайстани мошин мегӯяд нахаду 4 диска дорад. 4 балонаи 60% салон тоза чихолои нав. мошин мегӯяд нахаду молодежни 4 дискаҳои престижи нав дорад. мошин мегӯяд 100% омода аз пеш бинем мега савдо мешавад. нархи мошина мегӯяд 12000 сомонӣ гуфтесиям бо муомилаи хубам дорад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Файзобод бародарон. ноҳияи Файзобод яъне савдо ҳам мешавад. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон номерои мегафон аст кор мекунад. метавонед сирошона тамос гиред. 2000 солае. шумо дам агар хали мошинаи фурӯши хона замин бошад роӣ кунед рекламадам мегузорем. ин ба 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.